Vrijeme je blagdana mira i radosti, a što s onima koji nemaju toliko sreće, čija je sudbina i više nego teška? Obitelj kajeći suze živi na rubu egzistencije, te im je potrebna svaka pomoć. Njihov 8-godišnji sin Tomislav od svoje 2. godine života bori se sa zloćudnim tumorom kostiju. Nakon dijagnoze koja je postavljena 2007. godine, operirana mu je bedrena kost, ali nažalost tumor se vratio na kuku. Donosimo vam tužne ispovijesti majke koja jedva spaja kraj s krajem kako bi ona i njezina 5-člana obitelj preživjeli. Vi sami živite sa Tomislavom ili kako? I čerka Misala, ona je u školi. Gospođo Boriška, kako ste saznali za Tomislavu bolest? Znači, koje godine? Tomislav sad ima 8 godina. Da, 2007. smo saznali, 26.5. da nikad neću zaboraviti. Imala sam osjećaj i sve da ću zemlju prošlosti. Od tuge i od boli. To je najteže. I to ne želim nikome da doživim. Kemoterapija mi je, super mi je pomogla, ali zračen. Svjestan je svega, tako? Je, nažalost. Kako on to podnosi? Da, iskreno kažem, stvarno se ponosim sa njim. Kao dijete što je sve prošao, i ja skupa sa njim. Jer na tome mama budi sa mnom u bolnici. I ja sam dosta se trudila stvarno da budem pokraj njega. Nisam ne u sobi, nego baš pokraj njega u krevetu i poslije operacije da osjetim kad ima temperaturu i sve. Ja sam tražila i toplomjer da mogu mjeriti sve. Da smo prigovarali, našalakite zašto ja ne ležim na dugom krevetu. Rekam, ja sam majka, ja želim biti pokraj svog djeteta. Dok ja vas zovem i sve, on mi može imati temperaturu 42. Nekam ja želim biti pokraj njega. I tako je bilo, nas su mi dozvolili i sve i na kraju jedva smo sa čepićima skidali temperaturu. Pa recite kako ste saznali, znači ispričali ste nam, znači prije nego smo počeli snimati, da se potepao i pao, pa ste mislili da je nešto povrijedio? Da, ja sam prvo mislila da su ligamenti. Jer ono kada je nezgodno se sklizio i sve, stvari drugi dan već nije mogo na nogu. I ništa kod njegove pedijatrice, ona je radila popodne i sve i uputala nas odmah da idemo na snimanje. I obavili smo snimanje i morali smo čekati nalaz 2,5 sata. Mislim, to je bilo užasno čekati sa njim tamo i sve one bolove imao. I onak je nam rekao doktor i sve da molimo Boga da bude cista, da ne bude ono gore. Nažalost, poslije nas odmah na ortopediju. Neki mladi doktor je bio, ne znam ni kako se zove, niti ništa, samo je nam bubnio ono u facu i da je se učinio. U kojoj je sad fazi Tomislavova bolest? Čekate operaciju? Da, u 4. mjesecu idemo na dogovor i sve, ali uvijek moram stati sa faksom, moram kopirati na uputnicu i zdravstvenu knjižicu i onda kad oni me nazovu i onda me naruče i sve kad trebam doći. U koliko sati sam naručena i sve. Jer idemo kod doktora Đapića, stvarno je jako dobar. Doktor Grdić je nas preporučio njemu. I kao doktor, mislim, do sad je mi sve objašnjavao. Koliko je Tomislav imao do sada operacija? 3, sad će biti 4. Znači 3 operacije su bezuspješne. Bezuspješne. Da li to sve pokriva zdravstveno osiguranje, znači troškove, lijekovi? Primali kakve terapije za bolove, lijekove? Te terapije što mu dajem i sve, to ne ide na recept. Znači to moram kupovati. Ali, da, budem iskrena i sve, ja sam taka da ne zanima me koliko dođe. Sam da mu pomogu. Da može mi bolje jesti i sve i da ne osjeća tolike bolove. Evo navečer kad legne mama masira mi nogu, već znam dobro da ga boli.
jer on i baca nogu poslije operacije. On je rekao, ja mama neću hodati na štakama, ja neću da budem invalid. I on se sam forsira i sve samo što više da vježbamo i da hoda i sve. On mene tješi, mama nemoj plakati, sve, mi smo heroji, idemo dalje. Mislim, kad to čujemo od vlastitog djeteta, još je teže. Kako sad da mu objasnim, sve je svjestan je toga da u 4. mjesecu idemo u Zagreb, ponovo na šalatu, da ugovorimo termin, samo morat ću ih moliti sve, bar prvi razred da završi. Jer i tako je već kasnije 1 godinu.